खुलुमगा ini hanyahay sini press ni bising tuike ang kok phirona bagani ma phebika obo kaisano karon je thanai 19 tarik gotna tai 20 tarik gotna tidinginai jeng 22 tarik khub phunu tini ang kaisa press meet khai press meet ya ang press bising tini ani statement no phiroginai miya kasini khumpiya ke dungmali bazaro bikum misil khaja gatai yang nukha sini MDC katal kagones boni ji khuk bai thango ogo khaja press ni bising tike ajagao bo koikta kok samano ang belai wana jaka ang sekang sanam musungo angoro 7 bosor kha ang ko samu khaimani I15 bising tike sikla bereng eja singi ta bortoman ang new I15 eja singi samu tang tongo o 7 bosoro rasin ti ang ko khanen chigo Mungkin jago je ani statement no bopiro mo jaga ko ekto point ang senior ka gom samani jemon faso I15 ni MLA no I15 rong bu mane bo tangi abo jodi asuk saiman dong ka bora agam thik to yemi o jaga ang sanam sungo jodi obo pre plan ngi ne jodi I15 ni khai to mungke tini aro radopur PSO sini bubo gra phai nai je sono kumar ti pronorom dihni nai rom doi wana suspend khaiklang ni ajaga proof nugui tongkhable nongke kisu songkok sarigo je bikum bisil khaima jagraba gobang kokti sajaka ang asuk gobang mano sana thanglia chotchono sanai tabu ajaga sajaka je nini oko je charai bo degree college pori tong hnai kok sijamanam tutel tatalokni busamani ajaga ang sanamusu abu to anu media rok se sungu ajaga ang kunang ni ji saya boje ko pori tong hnai ang event ang achuk debang sipsinia ajaga to gotna wo komse kom adino 20 jona hasin borok tong ani statement o sai tong ga jaga ang sachung simtung nu gya je kagone samane ang kri hin samane ang ni jaga tong a je incident within a 5 minute ang gotna ang bai ne dei 2-3 minute ng chemele sobake ajaga mo haingi thanga nge bote bo sawo je bin monai ajaga kri ni army te army ajaga ang sanam sungo bin monai je Manoj Debarma niko mas kaya songkor Debarma bin nogana ni caranya buka ajaga je bo party be involve kri marok amur nai ne kingi sungwana mo singsab tai bini je ko samani 20 tarik gotna no chung press meet khayu ko 21 tarik ko khayu sa bolon bero chung 20 tarik kon khaite bole 20 tarik je dino gotna wa dino press meet khaite angkai baksa sawo mia je ko nai Coba kotor coli nai peko jola ko ko jaga ang sanam sungu ngka kisa sawo je aje blog ni gotna chikon sa gotna rokni sa khorok sa MLA buja gai tongo amu ki chikon sa gotna ang amon haste lu korong thani koi nai je kono sorkari administrative phamti tonai rok boni kaisa association hengi thango borok je kono tabe SDM level phano ba je kono kormachari video phano attack khaja gangke boni am jotono basai thong oma haikene chini MLA rogo pasang thum on bagi kotor je ko na mo bisar na mun amro khlainang tu nongke o chobo kotor chol nai himana ang wana kha tam no chobo kotor chol nani 16000 hai nang bud manai nai chini NDC kota nung pas nung kha janagona nung protishur dirjak je grader tibrale ni bagi nai a borong ni si samu khaidi ang khanao je puskang 5 tarigo phainai sal phainai mas ni ajaga adibation asuna ku ajaga nung grader tibrale samu khai pungdi o jaga nung I15 ni uporo nangganya nin tam labung nai ba I15 no je uporo nangun tang no srai sanam jung I15 ni bising tese phaini nang sini self nini saksak na establish khaini nang neta sanami thamoni orbo nung ba ke omna tosnos khanya bogini tension nang hake mit thamamla Prakash Debarma mountain teke sawrok ni saitong ba ambo belai wana jakhabli tai koekta jinis jemon te kaisang video no kha Jiten Debarma khaimani aja bokrin chau Mukuri hin chagang ke boba ke ajaga chono romjok tongpur boba ke tongtong ajaga je gotna jaga hol bisingo je borno nugmai rok ai evidence tongtong ai witness tongtong ajaga chawo je proof kuri nai ke borok ke bujak puro camera ti sai chagi tongmana khaja angbo sai jong ang sai chung ya jaga chini kormi komse kom 20-30 jona hai tong aboro buje bujanai 9 jona hai attack khajaga 6 jona ka angbo bujate 3 jona itu khida jamani borok to so angbo bakson kharini yoka aborok buto nugine sini dongo ngke tabuk teke saro kok saka
Sukuramparao election sekarang nok sok zaman ang tar sanam sung Sukuramparao thang naidi dini na thang naidi dini sonisang debormani bini nok 3 bar bokhuk jaka phakalai pointe phalai jaka amko sob bichar khaine election sekarang Shakti Kumar debormani koke jola constituency klainai bin nok bokhuk jaka noi 9 tariko je puro 10 tariko koni sekarang bin nok thang naidi bini da bin kakan busara bung bakang phatrine buja hospital जों कस्त मस्त नायदों दाबो आजा सागा जे तेकाइसा जे मियार बिनखौ मिसल खायनो जा बिखौ खायनो जागा बोरै जे थैमानि तानि बुथारमोन आबो तो बंनि पर्सनल व्यापार बं न काइसनि व्यापार सि आजागो राजनीति दा सब दायखेबा आबो तो लुकरो बिचार खायनायदों आजागो द थिनो आजराय बे बरक न काइसं लायखा आजागो राजनीति बरक थांगिनि दाय रुइनाय जे ताइ बिनि परिबारनि सन्जय देवरमानि ताइ जाति गोष्ठी सयतानखौ सब सकसा खासा सानांगा गोबांमान साइमामब्ले हाइकेला हाइनि कक सालाय लाब करिगले आं तो कक रंनो तिसानो मुसिया आं सगो माने सतनिनै अमनते फलंनो मुसिया आं बगे अमते हाइके जे साइदों बेलाय जाया ओंका आं स्पेशल आरो नखा चिनि खुमलंग आम जया 3टा कन्स्टिट्युएन्सि खबजगो एक तो पेकनंग ज अक पेकजला कन्स्टिट्युएन्सि आयंगो जिरायना मानदाय ओंकाय आंगो दंगो पुलिंपुर ओंका जे गथना पुलिंपुरनि गथना न आनो सिलचाय सामने अमतमबा मिया जे बिखौ फायनायाव नुका आबो मानदाय पुलिंपुरनि मांसि ओंते हाइके तामनो अको फुनुमा नायबा आं बगे आं हास्ते लुकुरं थेन साव आनि जे स्टेटमेन्ट आं जे कुबुयो जे सामनि जे जों मानजगि सामनि आंनो सामसुन से आनि उपर बिखुंलायो आनो अको खायलायो माने अको मिसिल खाय फुंलायो आबो तो आं निजिसि बुरि बले आबो तामनो फुनुमा नाय ओंका तेगाइसा आं पाइथबो आं सानाम संगो चिनि एमडीसी कागनेस न नों जे साइतमनि आ जिनिस निनि थानि बोसो जरतै नों अको तंगैनाय तथ्य तंगैनाय नों अमते के कक साइतो आमनो से नों पुला जासै खेगदि नों निजेना खायरिउनाय नों निजेन तेसा पाल्टा अमते के खाइतमनि आबो पब्लिक केनन सियादिबा इभेन मिया निनि अको खायनायाव दुगमालि बाजाराव खायनि जागाव आनि बरफ टंटं आं बबे कक सका आं कि अको कागनेस बे जदि जों कनिनो सुइनाय खांके आजागो तो आइपि पिमां बिसि थानाय दंले कागनेस बे आनो सुइनायके सब बिसि जों आं अको पइन्ट मासुगा बरम मासाखा आव फना नों जों एबानो दरबाय जन तामबा जनगन बिन्यां गंके बो अको साइतो ओके जोंगो तामबा बखनि बगि मा थांजा हने अको सानाय साइतो तो अजागो आं अमन सानामु जोंगो आरो कयेक्टा जे कक साजांमानि बोरैबो सारक अकरक ले खुरमाले खुमु आमचायो जों फायनाय जेबाबेके बाजार हजार डेभलप बाहाय बा अको सानदिस्रि सम हाय उमबो जागा उनो खबा ओ जे रिसेंटली 10 तारिख परे तिनि साक जरा ताबसा जरा मिया जराव आइपे तिनो पर माव एटे खाइजक दं आइपे तिनो तामासिं मासिं ताबा खरसा आंचलिक चिबले अरन हयतेसे तिप्रालेन चेंगो अबन हयतेसे राजाबो अजिनिस चिनि बुबग्राबो नाबले ग्रेटर तिप्रालेन नाय के अ जागाव ताम फुनुमा नाय आं वाना म सिंचं जबले कायसा आंचलिक ते कायसा आंचलिक एटे खालेयो के आमनो प्रतिबाद खायने खु फुनुमा नै आमनो बो उल्टाखे पाल्टा हमते हेके खल्लालेयो आं वाना म सिंचं जबले आं वे राजनीति थंनि नेता मानायबा आं तो राजनीति थंना फाया ता कागनेस स्राय स्राय सानो बरक निजिसे आनो फायने राजनीति फायने अको नरो फायसिगला रक सामखायगा ता फायने ने ना फायो आ जिनिस बनो ताबा आं राजनीति थं दं बनो फोरोंनाय बन थं दं आं वाना म जागुले बनोबा आं बगे आं बिन थानि कयो ननो लुकुरक चंखा गोबां बुट बाय चंखा ग्रेटर तिब्रालेन ना हामजगि थांगो हनने बुइनो हामजगा आइपेटी फन नों खायदों ओंका ताबुक नङामोन बगे सामुकां दे नों जागा जागो आइपेटी प्रग्राम खायदोंमोन नस्त खायनानि बा आइपेटी नो सकमोन आम सामुता थांथों आं उसखंगानि स्टेटमेन्ट साइदों दिनैनि समायाव माने खाना समयनि सेते पतरङै अन्यनि समय फायमान आमन बगे आं बारा कक सानामुसुनिया ताइ आं बबे कोनो पर्सनल दुश्मन थानामुसुनिया बखरकसा इलेक्टेड जा ताबे एमबीसी जा उना आं मानसन मानो आं माने बनो हामबायरो जेबो संसालो ब गाहामका सामुमा थांथों इनका बिन कक सिलचामारनो आं टोटली मा साव वनि जिख्लाइते ति आमटिके कोतेसा बुइनो पाल्टाव को खैमेनि स्पेशली जे आइपीटी रो एमएलए ना अटैक खाइतिनि याक तंगने बसामन आबो बनिजिन खाइरुनै अम हाइके सामना आं बेलाय जाजलिया आं बगै आं बसं सालो कइनै जे कोनो जिनिस ओ जे कोनो सामुगो बको सामु खाइतिनि इसा कुबो बेके सामु खाइतिन दफानि बगै नै जे कक सानाय रक दफा बुसुके हामजों ना बाहाय हामजों ना आमनो बखनो आसम